Uz brzinu, upotreba mobitela za vrijeme vožnje prednjači u uzrocima teških prometnih nesreća u Hrvatskoj. Kako bi promicao odgovornu i sigurnu vožnju, Lako je prošle godine kroz svoju aplikaciju lansirao Lako Prevent, program prevencije koji uz pomoć telematike bilježi razne aspekte vožnje. Nakon samo nekoliko mjeseci, podaci iz Lako Preventa pokazali su da značajno više koristimo mobitel dok je vozilo u pokretu, nego dok miruje. Kako bismo ukazali na ovu poražavajuću statistiku i potaknuli vozače na odgovornije ponašanje, u suradnji s Lako ambasadorima osmislili smo mali eksperiment značajnog naziva Oči širom zatvorene. Zamolili smo Andreju Andraši, Ivana Šarića, Juraja Šebalja, Marka Vuletića, Nanu Nadarević i Silvija Pleštinu da pokušaju napisati poruku s povezom preko očiju. Ok, mislim da ga imam. Au, kako se zovu ovi znaci? Ojo, boko, sulj, ja imam Iban. Izgleda kao poruka od moje mame, doduše, ali ovako. Ja se više ne sjećam što bi trebalo pisat. KGM? To je 4G, ovo je šifra zapravo. Glavno ako neko traži developera. Whatever that means. Kada koristiš mobitel u vožnji, Oči su ti širom zatvorene. Ako bez gledanja ne možeš natipkati običnu poruku, A ne možeš? Ne možeš ni sudjelovati u prometu. kraj. U samo 2 dana trajanja Instagram stanta, prosječan doseg svih influencera bio je 72.000 korisnika. A najuspješniji doseg imao je Marko Vuletić sa 73.000 korisnika. Broj organskih članaka u medijima koji su prenijeli vijest bio je veći od 10, a ono što je najbitnije je da smo javnosti otvorili oči o važnom problemu. Mobitel u džep, oči na cestu.